Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami moyo. Kaza mwezi natakange bananga Bishop Franklin Were Omodo ndila mukasa bananga Fellowship Church of Christ in Kenya, the best pastor, senior pastor na Kisama Church of Christ kubranya sayo tumuno kubeso wa mu Posta Nyota TV mwenye hunde kereza nonde uchaka Jumatatu saa 1 mpaka saa 1:30, Jumatatu kuololo kutana ya saya kulinda moyo kwanje, karibu mwami ya bakeza mwesi mulita yo mwami Yesu Kristo bomwami ekyomibwe ndiyo musangafu Sakasabulanu over studio muno Western Nyota TV over the khwale ile na sae metakange bananga Askofu Franklin Were Omodo ndi muimirisi mukanza ya Fellowship Church of Christ mu Kenya nenda hecha studio muno over borre khwale ile na sae ne nyanga ino kuicho some kuwa utla mstaba sa Matthew umulyango komako mikaviri nende chiviri umstari mudidi okwa karatuna saba nukutas soma na khula mekho nyasa atubere semani atubere boheri atubere semma kesmalai ko bulere ko lera nyasaye babu mwami nyasaye walongeshalo ndekulu evi khabulano kuicho makono kao kuicho kusalasha osho mwikulu nyasaye obukhiri nokubira mbote muno singaloli nyasaye mulai obukosha wao nobulai kosha wao ndobukhiri wao watu tutuza mumbi obitira kumwana wa Yesu Kristo wafa kumusalaba kudwe bitefwe wafumyanga nukuchomi litaliao bosingaloli nyasaye ulo mulongo shalo ndekulu ndebirimo byozi omwami watilonga mukondo lyao nyasaye khukhwecho myambo hatubese obulamu tuberese byakhulya tuberese mbubo tuberese ikhumenya mwami khukhwecho myambo khubola mbotemuno nyasaye ne baba mtakatifu watakatifu kwa khutema makhanisa Sakasabulanu tuberese matui malai akobulira ekhwaliriyo tila mwikulu ekhwalino walira maandiko kama matakatifu mani kukumbuza nanga nyasaye usibera mbisa Sakasabulanu umbere so bukosha wao nende vere sababulisi babo bukosha bobo bebadu khano bulire khwalila itlayoli tebra komare mun kusubire muri telei ere Yesu Kristo monefwe amen. Singalumbo re musiano efwe mkhana efwe bukuicho soma mustabo sia Matayo umulyango kwa kaviri nende kiviri umustari mudidi kwa karatuna saba enda gano itubora mbwe Yesu abola mbwe khera khero mwami mu makesi kao kosi ende moyo nende muroho nende mubuongo bwao bosi. So esomo lino huicho kusoma tubolere mbwe nukukhera nyasaye mumyoke fwe mubuongo bwefwe ende mubulamu bwefwe buicho okalukhania amaparo kefwe lano amaparo no akakalukhania nekhulobera mbuli mwana wa mundu khulobera mbuli khusyalo khuno webuluwa walongwa webuluwa khusalo khuno wamenyana nde bandu bakabokhane mushano wefwe wamenyana nde bala abaloko khabamanya nyasaye wamenyana nde bala abataloko khabakotwe nyasaye nokendanga handu buchanga nde bala bakotwe nyasaye handu khuli nende moni chibolange bintu byokusyalo khuno ebilayi nimani kandi kwenye kana mkuchenje amakano kefwe
sakira ndako kuborera mbwe echuri ya bulanu mbengolo ya bulanu endagane tuborera mbwe ku control, yani kuongose amaparo kefwe, ongosa umwoyo kwao kumukati kula, ongoza uongo wao mbwe butabaho bula uongo bula ukanakana ama bikokushalo kano, butaba uongo bukanakana ubara evila ibikushalo kuno wasyange evila ibikushalo kuno no bibita evila ibikushalo kuno nibuvacha evila ibikushalo kuno bitubachanga kulobera umusuku shetani yavireta mbaviruo mbukubachirisewe mundu hano kumenya mumbi maparo kao makanikana kao kabe mavi lama nasaye muno umuherwa kulo kubera olera mwana wao ndali mungo umwana umurera ndali bulayi muno umwana akhula mani khano balo mwire musomero hachake musomero lya yochakalira mani asome ni yahola musi ya munane omba musi osasa bao namakesikae kachako pare bintu yosale kuno lanu nabula amakesika ha controller nabasie bosi bamwingisa mumbi, abasie bamwingisa mu kunywa sigara, abasie bamwingisa mu kunywa malwa, abasie bamwingisa mu misala ekyo kolanga abantu bamenya ni bamere ni bari bamezi batabezikirira abadawe. Lakini ulo manya ku Yesu ni manyambwe omwoyo kwao nendo moyo kwange nesukuru sievita nesukuru sieye rukuyananga nende eye musuku shetani ula owatu pokusalo kuno oba nasaye wesialo yatu pokusalo kuno na kosere nyasaye mwikulu mani nasaye ya muhuya ya mutu pokusalo kuno ninge yako pokusalo kuno ye khola nasaye wesialo tuno aretanga bandu amakanikani akataka kwana akataka kera omundu yaba ambire nasaye abadawe sakira huolera mbwe kulame nyasaye muno mbomwana wao amanyanga adondovana yengira mumbikira ekyavana bakusyano kuno ekyamakanikani kokusyano kino kano mani aduka no kukota adondovane akote kusyano akote khanikata mwikulosi mbakazali ngira abadawe. So ama kesikefwe emyo kwefwe moyo kwao ndo bongo bwao sione sukuri shomusuku shetani kulovera mu moyo kwao kechanga makanikani katakwana abadawe kecha maparo katakwana abadawe neslaha sino neslaha shomusuku shetani oko ichinjibisa. Lakini khubira nasaye menasaye arinde mani mbwewe no musura munasaye no khuesa as evita ya shetani amani kumusuku shetani nyasaye akakhuesa azi na katulasi mumakulukaye abola mbwe opara khwao khuletanga embi omano oba obomudire obomuboye wembi chokushale kino abantu bangi msano fwe babo yiwa kushale kuno bukhulolo nana makanikani kabwe. Lakini ewe no bukulo mwami Yesu mani wamtamu makanikani kao wamtamu moyo kwao wijo parakalla akahuira mwikulu wijo parakalla kubula mu bulibao enyanga kisiakamo wijo parakalla akahusudiambi nendo mwami Nyasaye wijo parakalla akahusudiambi nendo Kristo wijo parakalla akahusudiambi nende vala aba manyire ehwala nasaye sakira esomo lyange ruborambwe bukhwenyo soma singa luwaha ngosa amaparo kao
Kumanyire mbo kuli musyalo sirimo bindu bilayi, kuli musyalo esalongwane nasaye mani adi bindu bilayi byosi birimo. Lakini bindu bilayi hivyo bikukairanga eseni nawe, bitukairanga utabona obweni wa nasaye, bitukairanga utasubira mu nasaye utabana nesubire layi, mani nirali hatubereza mani kukutuongosa ndoha ya mabimu myojevwe. Sakira kubolere mbe abana bakulera abana basumbu heza bamsaka bilanu, abana bano bakose wanga ndebasi awe musomero, bakose wanga ndebasi awe bakenda nabo. Nibilanu bachaka kumenya mnibanende amakanika ni mamanu. Omwana buhanga na paranga hangwe sigara zuhongo. Omwana paranga nge habuha na kia mu glass. Omwana paranga nge habuha na kia mu vindu vyesiano vino evilayi. Mani makesikaye kadirwa mateka. Nibilanu nwenyo kontrola makesi yako. Nesindu siya muhimu okuola omanye makesikawo kaveka lako kontrola maparo kwa mabyako. Amaparo kano kahuingisanga mubihole. Eno pare kuwe maanu luhingisanga mubihole. Kuwa mbwe abaruwa bantu baparanga evindu vyokuzano kuno ni ngisa mubihole kuno vera no chako para bindu vyokuzano ne vimuno. Nesinga nukubolere mbwe moyo kwao mumuto kwao neskuri siye vita. Omuzungu abola mbwe ni battlefield. Ni evita irimu moyo kwao. Evita irimu muto kwao. No kenda no khuyana nende amani kumusuku setani. Setani akuletanga makuwa mangi makanikani mamanu. Setani akuletanga makanikani katakwana mumoyo kwao. Setani yenya eseni nawe kuchemuliro. Lakini nasaye sefwe watulonga mukondorye yekomba mwewe ni nase kunyolo bulokore. Yekomba mweze nawe kunyolo bulamugula obulikiririra. Kulikirira kumusifu mwami kumukingula liyo mwami akulu mubule mwefe buwosi. Nukutusire makanikani mamanu mumiyojefwe. Nukuhira musuku setani uleko kuyana nganaye mulinyanga. Mwani efesi nga buhanga echuri obuhanga ne amakesikawo kahuleta kahuta mumbi. Lani wewetemba nya endibileti waramba kuteme kuhire omusuku setani obitira makanikani kefwe. Nyasaye nya omenye nori mubihole bilayi. Nakini musuku setani yoreta makanikani mamanu kala. No menya Nyasaye na huinua. No menya Nyasaye ni Roho Mtakatifu akutula la ndo mwami. Kulera Roho Mtakatifu ni Roho mulayi otu boranga ngasinga luko menya. Ni Roho Nyasaye otu boranga no apare hivi na hura no apare hivi. No mundu wa wangu kwa ikanira. Obu mundu wa wangu kwa ikanira no saba Nyasaye kuberere. Hadikanda no kosera wasio ni Roho Mtakatifu akubora kosera wasio. Ya Roho Mtakatifu echo kubolero cho ikandire kuwa asio yo mane akuberere kumbi chao cho bano mukosere cho. Mwane ifemshane fwe khatuwa haba ndemirembe nasaye notare ndemirembe ndo musibirana wao. Khasuwa haba ndemirembe mumakesikao mumoyo kwao muwongo wao. Notare nende umurembe nende musibirana wao. Kulweso musuku setani akuletanga makanikani nikwa khalasi hanu adonga ngene ni omusuku setani chako kuletera mavi ochako para mavi kumusyano engwe ochako para mavi kumukhana engwe ochako para mavi kuwasyo ochako para mavi ochako para mwakumubiri nebulani mwakumubiri kano kakuleta mutabu kakulekana na Nasaye. Kukontrola kutie amaparo kefwe. Kukontrola ni obonanga no bona music. No bona nyimbo. Kurunde nyimbo endai echakiroho. Nakani kurunde nyimbo echemba evindi vidamanu. Ekemba ama hokesialo. Echemba ama hokatalima kuwanu habadawe.
lakini khulinde enyimbo chira echikhonyo omutwe kwao echikhonye paro lyao ekikhonya roho wao osudambi na Nyasaye. Soma engano Mithali mulia ku kabine kidatu mstari muli kwa 7 kuhubora mbwe ewe para ta Nyasaye moyo kwao pare Nyasaye moyo kwao nuicho obomuti okholembi uicho obomuti otengira mumbi icho abadawe na nwenyo control paro yao mutwe kwao music omba olwembo nolulai lunyalo kukhonya lakini muno nyembo nyingi chingisa ngomundu mumakhomabi TV nenda hii khulina ndeba Kristo basyange bandi bamalo khaya TV mumayumba kabwe khulowera TV jino chiretanga amakhomabi TV chekasanga abantu udamba TV chekasanga abantu ebikhole byokusyalo kuno abantu nibeunja TV amakesi kawe kakaluka nanga kachakopara bintu bimano TV nende bakulanga mbwe ebinema nende bitabo bikusomanga binyalo khuira mu makhuwa amavi binyalo khuira mu makhuwa kesyalo vinyalo kera wa kheresi alo hiro kera Nyasaye onyalo bukule nyanga yawe namba nuikhale ku TV no bona za TV wicho nyola mbwe ekhole Nyasaye mu moyo kwao no makesi kawo mu wongo wao ne khuwedidi muno khulinde bantu ba Nyasaye babulo bweyango ngokhulama khulinde bantu ba Nyasaye abulo bweyango ngocha mu kanisa khulinde bantu ba Nyasaye ekhuwali bula moyo kwae wenya otule kwa moyo kwao nuwa hate kwa Nyasaye moyo kwao msano efwe mkhana efwe wicho bane demande kiroho wicho chako opara malai wicho chako para mahoko mwikulu no para mahoko syalo kuno mwana efwe o asyange no nyola mbwe esubira de erem moyo kwao o bane de esubira de kana moyo kwao sakiro nyolanga abantu bangi nabakata bakiro abantu bangi nibachamu kanisa bahera ko kwegumula kulobera asiba khulanga musuza abadawe niwe omano manya Yesu ewe manyo kusubira mu Nyasaye ewe wakhere kanisa msyano efo khana efwe kenyi khana amakanika nikao kave kala akakanakana ekhwana Nyasaye katavaka kanakana ofunya musyalo kabadawe katavaka kanakana okholobu yeyi kabadawe katavaka kanakana owekombi kabadawe katavaka mumakesi kao music chiro television yino ebireba bino bitakho kese ebyo khaba khulweso ni bilimbori na maparo malai omba makanakana kao controlanga kecho ro ejo khobora we kalukhale wangu muzungu abona mwe repent no parre man wicho cha Nyasaye no bora Nyasaye mbakhulere kubyonono byao wicho cha Nyasaye no man Nyasaye akhuberere khulinde dembi kiracho khola msyano efumo khana efwe no cha Nyasaye khasonyola upenyo hapa vicho khola simiso chikuwa sio ulayo subira ulayo amina kabisa olomale naye okonfess embikia ohonie mali alame nawe mbobe mule khule muro mtakatifu mzano efwe embi nezintu zamakana nuwa hengira mumbi obechango muremu emberu wa Nyasaye nuwa hengira mumbi obechango muremu kada no lama masayo ko obora bekhasikola habadawe lakini nuicho kana we kanere embikia Nyasaye wicho bora no lama na masayo kala kengira khad kenya kana anu para makhomanu kenya kana mwene weverese musama kenya kana hanu wesi olekhere ula okoseranga kulinde nabantu bangi bakotre omusamaha badawe bantu mumyo jawe khasibe controller ngeparo lya kanikani lya suwe controller habadawe mwenyo obo mulai emberwa Nyasaye musano efwe va umundu wa wangu owola mwendekhere vo mundu wa wangu uhekanire mbikyao
vo mundu wa wangu oborera ba oyokosere bakhurekhere vo mundu wa wangu okhulumana nasaye akhurekhere khumbi chao amakhavi mangi musiano efe makhana efwe khubechanga mubakata mubuwonia khubechanga bakata murokho khulobera khasi khwenya khwekanira ebyonono byefe khabadawe khuli nende embi musiano efe makhana efwe ochake echurukho lengolobe paka wemara khwingira mumbi kenyikhana ove ulo mundu wa wangu osuda anasaye osuda amire nasaye nokhubora omwami bakhulekhere ekhuwona nasaye nobuloli mumwoyo kwawo techanga amalayi mumwoyo kwawo imabi kavere nochaka opara amalayi niesina parira omwana wasio amalayi parira omusyani wengwe amalayi parira omukhana wengwe amalayi parira ekanisa lyawo amalayi pala amalayi mumwoyo kwawo mwasyani wefe mukhana efwe amakhavi mangi mwana wefwe nuyikhala nochaka opara mavi ochaka opara makhukusyalo kano enyanga enyingi khuparanga singa nokhwanyola obutajiri khasi nevivi khabadawe okhunyola obutajiri nevilayi lakini opara okhunyala khwakhwingiza mumbi ekyokhwiba opara khungi khunyala khwingiza mumbi wachaka opara nga luwakheta wasi onyola emali eyo amaparo ngako kati nikengira mumwoyo kwawo bora nasaye mwakhulekhere endagano etubora mubarumi omuliako omula khabiri mustari kwa khabiri kubola mbwe pinduwa amakesi kawo yani kakhole kabe amayaha namakesi kano kenya ukakholenga amayaha muri buyere no bukha obore nasaye ubonye akhuberese makesi akhuberese epare layi otapariraho umundu amavikha badawe otapariraho wasio amavikha badawe para amalayi khuwasio buri buhyere weparire malayi ewe mwene para khunasaye lobolobane nasaye warumi yoibola mbwe onuwakha pinduwa makesi kawo nikahava amayaha nikalaka subira khu Yesu Kristo nikalaka loboloma khukhuwelayi nikalaka dakhaka khuyire mwikulu nikalaka enyo buwonia bwe mudala lyemwe nikalaka enya dala lyemwe likhule mubukristo nikalaka enya dala lyemwe live nende omwami enyanga kyosi khulweso subiranga khu Yesu subiranga khu Yesu musyano efwe subiranga khu Yesu mukhana efwe paranga khu nasaye buli sikha we manya nosubire khukhwelaile nasaye otalekha obusuku yatawala omwoyo kwawo khabadawe otalekha embi kyatawala obulamu bwawo otalekha obusuku bwatawala omwoyo kwawo otalekha obumesi bwatawala omwoyo kwawo otalekha obuyeyi bwatawala omwoyo kwawo otalekha obumesi bwatawala omwoyo kwawo lekha Roho Mtakatifu atawale omwoyo kwawo ne Roho Mtakatifu natawala omwoyo kwawo musyano efwe mukhana efwe wicho ochaka opara malayi wicho oba nende mani akokhukontrola eparo lyawo wicho oba nende obukosi obutula nasaye khasi wicho oba mundu mwanadamu ula wakawaida khabadawe Yesu nokhola embi wicho omanye embi icho niwicho wekanina wangu wicho para mani kakhusudie ambi wicho para Roho nasaye wicho para singali Yesu yafa khumusalaba wicho para wicho bona omwana wa nasaye natezo khulwembi chao wicho khusudambi wa nasaye wicho bana nde engufu cha Roho Mtakatifu engufu cha Roho Mtakatifu khasine engufu chokhusyalo khunokha badawe engufu cha Roho Mtakatifu chicho khuba obe musaja ula otapara ekhuwevi khabadawe efwe abandu bekhusyalo khuno musyalo efwe mukhana efwe emoni tinyasaye ategeresa apara nyasaye ategeresa khwaminya nokhuparanga amavi kalakatakhobaha badawe eparo emanu khasiliumbahanga para amalayi soma sitabu wa Filipo mliako khune omustari mudili kwa 8 kubola mukhuparenge amalayi buli sikha para amalayi think of good things para bindu bilayi para kali wakhuseda lyemwe
para nga lwa kusabana bao para nga lwa khola wava umulokole mulai khani wesi wava ula omundu naleta kubandu khumulokole khulokobera mzana efwe amba obulamu bwawo nobulamu bwange buleta omundu khunasaye obulamu bwawo emenya lyange lireta omusibirana wange khunasaye emenya lyange paro lyanga lumbaranga omundu niye khala nase nabola mbwene na paro malayi khasinde na paro mabi khabadawe nakakube kumfano kwa paro kwa bana basyane banasho omundu wekusiyale khunoni chokhana yakhubona ndi omundu wesikasi yakhubona naye nyanga chivili kandi ali omwasi omundu angalwane ne baparo bambanikari mwoyo kwaye yecho para mbwewe oli omwicho omukhasuyo yecho khutakho makhuwa mangi yecho chokhulomalomakho yecho bora bandu ngokenda nomwasi omundu fulani akona maparo mamano akona maparo kumusiku shetani akona maparo kauta usuku kaleta usuku mungubulana kwemwe abantu bangini kwikhala para akalambo khwalokwa rekho para mbwalokwa kata nuwalokwa nasaye aruo roa nasaye aruo nenola ama nasaye obuloko bubwicho khubwa rekho manyano para ngazano bono mundu yesi nomupara mavi amavi khasikombaha msiano efwe amavi khasikombaha mukhana efwe para amalayi buli nyanga lomaloma omwene lomaloma we lomalomie soma mstari za Ephesians aba Efeso mya kukutanu mstari mdidi 19 lomaloma omwene we lomalomie we lomalomie otie we karake gulunde na bandu balayi muno mjane efwe aba manyo karaka nui khala naye na kukaraka no wao nui kute ekarako lakini mwena kasi ekaraka mwena kasi ekaraka mjane efwe no londo bula mboya kasi ekaraka so Efeso watu warara mbeva ula mundu wa karaka we karake atano tache kwa zao karake lor nde pare la ino control ange paro yao uche kwa karaka uche ubona mbwe msiane ngoya kozera uche kwa karaka umlehere uche ubona mbwe umukaso ya kozera uche kwa karaka mwene uche ubona mbwe umsajao ya kozera uche kwa karaka mwasiwe mwana wange uche kwa karaka edagane khubora nambo veresa abebusiba wasitiwa komenye nyange nyingi kusala kuno lakini khulinde bandu badakho kwa karaka aba asiya he karaka khandi khaso amukaraka chako kwa karaka nwenye mundu mulayi va umulla ulla we karaka mwene lomaloma omwene we lomalomie omakesikao no moyo kwao kwe lomalomie daha okhola malayi khera okhola malayi khera umwami khera nasaye khera Yesu Kristo kenda de Yesu msiano efwe kenda de Yesu muhana efwe no khole vindivyo wicho ba ula omundi wabolanga mbwe fulani no mukeraki khulovera we karakanga omwene kholi khubora ngechuri abulana mujana efwe mwana efwe asine khwerianga khaba nyasaye ulowenya uwahikomba mbwe wenne obere naye mubulamu bwawo uwahikomba mbwe obalise eparo lyawo uwahikomba mbwe onomalome malayi utibuna umbulire mwame akhudirekho nyasaye akhulwe nawe wekarake utibuna